Machiegni kendo, familia moro e gweng' ma Kibiok mantiere kaunti ma Nandi koro ywago ratiro margi bang' wuodgi nonegi kod jomaundu mapok oyangi e kind thuolo ma juma achiel mokalo. Wuodgi no ero mong'ere kaka Brian Kipkoech mane en japuonjre kar tiegruok mar Eldoret National Polytechnic wachore ni nonegi e gwenge ma Olesos e kinde manotong'o na gosiepene kaluwore gi lipot ma bende wachore ni Brian nochako dhaw gosiepne moro mane seye kuom kuo mar apiko eka jopiny nopor kuome momonje mowito ngimane. Tulisindikiza mtoto wetu tarehe 20 tarehe 20 na tukapata habari asubuhi kuna mtoto ameuliwa kule Technical, na huyo mtoto hakuweza kufika, hakuweza kulala kwa hiyo siku hiyo shuleni. Sasa tulipata habari kwamba amepelekwa County Referral Hospital na alipatikana kama ameaka. Kwa hakika tulikuwa na matumaini na yeye sana katika familia yetu kwamba siku za usoni ataenda kutusaidia kama jamii. Tunaomba serikali yetu tukufu iweze kutusaidia na kufuatilia kesi hii hadi tupate haki kama jamii. Kitu yenye tunataka tu Brian kweli ameuawa, but we want only justice.